Mına Soqquluk bazarınдағы жылқылар достар. Ассалаумағалейкум. Урматтуу мекендештер. О, улақтың жылқылары көрдіңіздер ме? Ортада тартышады. Рабочийлер де бар екен арасында. Büyük бар четтен тартып көргөзөбүз. Сіздер лайкты басып қолдаңыздар достар. Каналға аттауға ұмытпаңыздар. Ар жақтан тайлардан баштайды ұқсайбыз. Тойлорго достар. Ешқа қанша? 6,5 мың бер. Мына тойлорго тай жетеле барған, анан сойгонго көтөрөп. Так. Ош жаллоотко кеткен машиналердин номерин издегендер достар. Мына чабасыздар, көрдүңүздөр. Аяқта мен азыр жылқыларды, бейлерди союшка полностью тартып көргөзөм. Лайкты басып колдоңуздар. Так. O semiz, beylerdi bilmeyiz. İyisi yok, muğadan başlayalım mı Taylan? Assalamualaikum. Urgaçlı erkekler? Urgaçlı. Urgaçlılara kançadan mı? 65'ten sonra oldu. 65 bin. Bir yaş bol hele. Molak. 5 aylık. O kara 65. Molçu. Бұл дәле ошол ба. Бұл діле ошол ба. 65 bin сондай. Тойға жетелей тұрған екен да. Көрдіңіздер бе достар? Ассалаумағалейкум. Бұлар кімдікі бұлар? Қаншадан сұрайсыз? 75. Бұлар бір жаш бол елек. Ургач еркек. Ургачшылар мына. Достар көрдіңіздер бе? Маяқтарын тарап-тарап жуындырып тұрып тойға жетелей бара тұрған екен. Көрдіңіздер бе? Бұлар кем болады да. Қанша? 70, а? Жақшы, о кімдікі бал? Қашқа? Байлап кетті, а? Нарқы рабочий. Сатылбай бұл. Бұл сатылбайды екен. Көрдіңіздер? Жігіт қанша сұрайсың? 50 мың дейкі. 50 мың сон. Нарқы. Так, машина келіп қалды. Бұл кімдікі? Бұл қойған ба? Қанша? 160 мың. Сорындары жақшы екен. Яш қандай екен бұл? 6 жаш. 3 асай. Семіз екен, а? Байланған. Қанша берді ба? Базар сұрады? 140. Қаншаға бересіз? Бере тұрған жеріңіз. 140-қа бересіз, а? Көрдіңіздер? Номер қалдырасыз ба? Тойлорға сөйе тұрған екен. Номер, телефон. 0502 36 44 00. Уй да сіздерді. Так, уй біздікі емес дейді достар. Көрдіңіздер мына. Мынақта тойлорға жетелей тұрғандар бар екен. Қанша екен? Байқа қанша болды тай? Құлын. 48. Ургачы. Онда оған 40-қа берет оқшайсың? Жоқ. 45-ке? 45-ке бермейді. Бермедіңіз 45-ке? Кемі жоқ екеннен де. Олардың қатарында бұларда? Бұлар қаншадан? 45-тен бар деп. Бұлар еркек ургачылар бар. Еркек. Бар еркек. Бірлеме ургачы бар. Мұна ке достар. Бір-бірден тойлорға жетеле бара бересіздер. Ондағы номер қалдырмайсыз жөп? Жоқ, кетеді. Кете бер. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Қанша сұрайсыз жөп? 85. 85 мың. Еркек ургач? Еркек. Еркек. Бұның жасы қандай болып қалды? Полторашкада. Полторашка. Семіз екен бірақ бұл. Базар қанша берді ба? Береді 75 береді. 75, семіз. Тойға соя тұрғанда екен, да? Жақсы, қандай көріңіз. Оны көрдіңіздер? 75. Бермедік дейді. Құлындар. Ассалаумағалейкум. Бұлар еркектер ургачылар? Еркектер. Еркек бар, а? Қаншадан бағасы? 43-тен де бағасы. 43 мыңдан. Бұлар ем точнасы қанша айлықтар? 5 ай болып қалды. 5 ай, а? Geçti. 40'tan beresi taşın da. Evet. Buna. 40 bereriz dedi.
Номер калтырасызбы? 557 0557 07 07 19 19 98. 98. Достар, мына çalasыздар. Ондай болгон баалар бизде. Сиздерде кандай ой пикирлерди комментарийде калтырыңыздар. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыздар? Канчадан сурайсыз буларды? 45. Мынаке 45. Булар канча айлыктар эми? 4 айлыктар мына. Чоңураак экен, а? Ургачы. Бул ургачы. Булар дагы Ургачы отдельный бал. ургач канча бул? 69. 69. Мына 5 баш экен. Булардын кеми бар да негизи, а? Кеми болот экен достор. Онда болгон баалар. Бул жерде жер кара. О, бе канча байке? Уже alındı. Alındыбы? Канча болду? 130. 130 дейт. Алыңыздар. Көрдүңүздөр? 130. Байке канча экен бу? 90. Бул канча жаш? Полторашка. Эркек ургачы? Ургачы. Полторашка 90 миң сом. Семиз тойго соя турган экен да. Мынаке, көрдүңүздөр? Бул канчага бересиз? 85'e берем дейт достор. Онда болгон. Тойго соя тургандар аз карайт да мени. Тойду алмакпыз депчи. Ушундай баалар. Жигит канча сурайсың мага? Беги. 120 дедим. 120 миң. Бул канчан туган бе? Бирде туган эмес. Бирде туган дейт. Та канча экен бул? Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. 55 000 сом. Эркек ургачы? Erkek. Erkek. Мына 55 миң сом дейт. Так, блин. Тарс берет. Бу канча сурайсызбы? 60 lira. Эркек ургачы экен. Ургачы экен. 60 миң сом. Бул канча айлык экен? Точно 5 ай. 5 ay. 5 ай болуп калды дейт. Ургачы. Кайсы? Так, булар кимдики булар? Сиздерки да? Алар 60. Булар да 60-тан. О, үчөө, 5 tay. Олар сиздики эмес. Алар да биздики. 105 алар. Канчадан? 105 105'ten экен. Булардын жаштары кандай болуп калат? Полторашкалар. Полторашка. Жакшы. Булар 105'ten. Моларды канчадан дедиңиз? 60. 60'tan. Дагы кайсы сиздики? Ортого Ортодо дагы бир. Бул беби кандай экен бул? Көрүнбөдү. Тайлар. Тайлар. 2 кунан бар. Аяқта Көкпе бул 5-инчisi экен да? 180. 180. Көкпе турбайт. Мына. Байланганбы? Жок, байланбайт. Айттан келди. Арыраак. Наркы. Мына беркичи могу. Сери. Сиздердики эмес, а? Наркы. Канча дедиңиз аны? 180. Канчан туган бе? 3. Чоң экен. Онда болгон. Тайларды көрдүңүздөрбү? Булар байлаш керек экен. Тойлорго ичине арыгыраак экен. Номер калтырасыздарбы? Мындай сатасыздарбы? Соодаңызды берсин анда. Так. Дальше кеттик. Шеф, канча сурайсыз ба? 100. 110го. 110го берер дейт. Эс бөлөк. Эйс бөлөкпү? О, кара кимдики экен, кара? Канча бул? Кулун? 55 миң. Эркек ургачы? Ургачы. 55 миң. Бече? Кимдики? Эне болобу. Экөө эне болобу? 120 миң. Экөө 170, а? Болушу. Магазинский баасы. Народный. Народный дейт, мынаке. Азия. Жакшы. Онда болгон баалары. Так, дальше кеттик. Тыгылынчы.
Arаңma sağ olsun. Vayga qancha so'raysiz bu? 130. Baylanib tura? To'yga so'ya turgan. 130 ming. 130 ming. Birodan söyleshular var. Kemi bor negiz, ha? Mana aka. Qo'limlari so'ray. Qancha ekan aka bor? 70 dan turadi. 70 erkek urg'ochlar. Qarasa erkak. Qarasi erkek, bunisi urg'och. Bor ham toshnasi qancha oyliqlar? 5 oyliklar. Iyunda tug'ilganlar. Iyunda tug'ilganlar 5 oyliqlar. Kenja qulunlar. Kenja qulunlar. Ko'rdingizlarmi? Kenja qulunlar. От başın полторашкасынан мынча. Vayga qancha so'raysiz bu? Ya vay. Qancha so'raysiz? Ha, esi yo'q bu. Qarmatib qo'ydi birovni. Mana. Bazını bilmedik bro. Qana? Tak, kim ketib qolibdi? Ayg'irdi, minib ketdi dek. Qancha so'raysiz? 100 tug'ilib. To'g'liq 100 rovna. Rovna hozir. Şöf qancha bu? Qashqa. 100. 100 ming. Bu erkek burg'achi qanday ekan? Yosh qanday bo'lib qoldi? Şundan başta. Ondan işte. Ha bunisi qancha? 140. 140 B. Semiz. Soya turganlar. Soyadıran. Toylar var. Soyadıran. Buna. Gördünüzler mi? Var mı? Kemi var mı yok mu? Kim var? Kemi bo'ladi. Var. Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? To'yga olmoqmiz, so'ymoqmiz deganlar ham chaladi da. Gerek yok bunu. Nega? Şeyden alsın. Shu yerdanlar olishadi deydi do'stlar. Mana nomerni so'radim deb men kommentariyada yozadi da. Hozir bir qanchasidan so'radim, bermadi nomer. Verdim. Yaxshi. Onda olgan bolalar. Şöf qancha so'raysiz bu? Bu oqsoqol. Ha, sizniki emasmi bular? Tak, bular birovniki ekan. Tak, darajaga ketdik. 2 yosh, qo'nan deydi. Tak, mayaqa kireldilar. Tak, bu qo'lindi ben. Nomerni qoldirib qo'ybaysizlarmi? 0508 60 46 Sağın ver. Sağan bey ekan do'stlar. Chalasizlar. Dag'i bormi yo'qmi? Bor. Dag'i bor deydi. Narından bir oqsoqol chalayotgan shunday 20 bey kerak sağan deyotganda. Oqsoqol ko'ryapsangiz chalasiz shu nomerga. Nimaga? Yo, aka qancha so'raysiz bu? 400 ming. B o deymi? B bu. Nimaga? 400 ming so'm deydi. B. Onda olgan bolalar. Şöf, siz qancha so'raysiz? Bu 200 ming. Ko'rdingizlarmi? Bu yoshi qanday aka? Ama beğenince. 3. tut. Eko'yle siz dağı var mı? Eko'yle dağı var mı? Dağı var dey. Ya. Nomer kaldırmayız be. Nomer. 0700 12 14 17 10 Pulun qancha aka bu? 50. Erkek ekan ha? 50 de. O qaşqa kimniki? Qancha bu? Tak, bunun iyisi yo'q. 75. Bu kimniki oldu ekan? Alındı o. 150. Bey qo'ydaymi? Nega? 150. Yaxshi ajrata olmayman. Momni olgan. Mendan so'rayver. Barni aytib beradi. Tak, bu kimniki? Qashqa. Meniki. Sizga Danchak. Danchak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yoshi qanday bu? 5 yaş. 5 yosh. Momni olgan. Mingi da. Mingi. Bazı qancha dedingiz? 120. 120 ming. Bozor qancha beradi buga? 117 euro. Berdi. Qancha ko'rasiz magazinskiy? Magazinskiy va. Narodniy bazası. 119. Окончательно.
окончательно 119-га дейт достор. Мына. Жакшы. Бирөөлөр же дагы барбы? Yok var da. Кайсылар? Нар караларбы? Канчадан алар? 100'den. 100дөн дейт. Булар эркек ургачылар? Urgaçı. Канча баш бул жерде? 3 baş. 3 баш каралар, а? Ey. Мына 3 баш каралар дейт. Алар жаштары кандай болуп калат экен? Полторашкалар. Көрдүңүздөрбү? 100дөн дейт. Семиздер экен, ал тойго соя тургандар экен, а? Ey. Мына экен. Az тойго сойсокпу, не алсакпы деп ойлонгондор бар да. Номерди калтырыңыз анда. Телефон номериңизди айтпайсызбы? 0700 29 21 85. 0700 менен достор. А могу кимдики? Так, изи жол экен. Олар кимдики экен? Assalamu alaikum. Канча мı? 160. Наркыча? Sizniki emas, ha? Ha, bolcha. Al bu? Evet. Al 180. 180. Bu ne oldu efendim? Bey emas mı? Aygır. Aygır, ha? Aygır. 180. Ha, onusçu. Yaş. Al Turan. Tamam. Yaz kapıştı. Jası kapıştı. Bağısıçı bağısı. Bağısı 130. 130 bin son. Gördünüzdür mü? Vandalgon bağla. Videonu biz ayaktayız. Like'ı basıp unutmayınızlar. Narkı жаққа баса албадық. Ол жақта негізі оптым. Жақсылар ошақта негізі. Жақсы место тар екен, баса албадық ар жақ.